Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah lobeti akhunna akhtunne alugunu menge tereng gina mihunna visni famiyonnani votaki timanne libifawa haggeke ehme timanne beenum mihakan e wikkam wiye timanne mudalig gotuga libifawa haggeke timanne rangalu wiye farhade mihaka nuwata timanne rangalu wazifa edde mihaka nuwata timanne e rangalu agen hushala mihaka timanne vote wikkale we timanne libigem wa hagge wima wikkale wene namas vote kiyege zaatuga balakamuga waninama ei alugunu men atuga wa amanate Allah subhanahu wa ta'ala amur kurabwa fani inna Allah ya'muru an tu'addu al-amanata ila ahliha ila subhanahu wa ta'ala tiyabamuna amur kurabwa fa wani amanatan ege ahulwerinna ege hagwegam wa ahulwerinna raddu kurma adi ege iturum vote ki alugunu men kurimatila famiti bi candidate unge meduga alugunu men kura hukume alugunu men mi hukum kurane ege tereng emme rangalu gawmuge veriyege gotuga huruman emme rangalu emme adulweri miheki meni miheke ehwima alugunu men hukum kura irges Allah subhanahu wa ta'ala amur kurabwa fani adulweri kamaikon hukum kurma wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl tiyabamihum mistakum meduga hukum kurakumuga waninama adulweri kamaikon hukum kurash ehwima kurimatilafti candidate unge meduga emme rangalu miheka medu hukum kura alugunu men jehene ega adulweriwa enage diimveri kam badan jehene enage amanat terikam badan jehene enage adulweri kam badan jehene adi eneki verikam kurumuge ara baru sihhata adi mige iturum ves ilmi gotun ene tanawas rangalu mihekamuge veto alugunu badan jehene egota visna alugunu me e voto den jehene